Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kawai nak sang san partai kini kejela, ke People's Democratic Front, ke balong ke sang san partai ke baytrelang hapo ke Sarkar Senrap, jong ke Kenhon, Meghalaya Democratic Alliance. Kalau ai ke jingkersan ke Bapura, ya ke jing Shimrai jong ke Kenhon Menteri ke Sarkar Jela, Bandawa na ke Sarkar India, bahkan Penteri Kamno da ke Inner Line Permit hapo ke Jela Meghalaya. Ha ke jekran bar kinong partai kubor ke kat praterek mentau benai no pra arja kat kendai. U acting president jong ke PDF u ba bantai dorling do. Ulai tu, baka CEC jong ka PDF, kala shim ya karai ban ai ke jingkershan, ya ke jing shimrai jong ka Sarkar Jela, ban wanra da ke resolution hapo ke dorbar kerpang, jong ka yeng dorbar tauan ke Jela, kaban salong ha ka kendai terek mentau benai no pra arja ka kendai. Na ke benta banyo ya ke jing menjur, Bandawa na ke Sarkar India, bahkan Penteri no da ke Inner Line Permit ha ke Jela Meghalaya. Kenang banyada na ke jing wandrong kertep kibreo ki banabar ke Jela. Bat ki menderi rukumjo siapa ke Jela Meghalaya. Mat ke beningkong ke bedai mat ke resolution official resolution banra na yang government na siya apo assembly na ke benta bangin pas ya ke resolution kalong bangin di mana ILP Cang Sarkar India kata ke mat ke beningkong ni kan berkum ke parti berapa nila ya rai lang bangin ya kentulang ya baro ya beli ke juni bangin yayat lang hagajuk usut bangin ya di mana ILP bangin ya dalang ringkat ke government na bentar ni ka bentah bangin ILP siya pensuh siapa Sarkar India kata ka beningkong kamat bat ka baaru ke jumpor kalong bangin lai kan layan thai ba layan khat ba ni don kam kerki pat hagajuk por ba na kalian ke government bukan dai ba ini kentu ya ka bau Chief Minister bau Menteri Kam yang di MRSSA kat bagi pak yang ILP nak Sarkar India. Ini nak kalian jauh ke parti yang kini long firm, but ilai keren syai nak kepor, but ni aduh mentah sini ni yang sekian. Ke parti jung ilah seng nak bentah banyadai kari bercai pergi. Kita pun ki ideologi kelai try, haki bangilah mention apa ke bentah juga manifesto juga parti. Tenrai nga kumot ban ong syai kundi. Ban kalian ka PDF ka yang scam. Bat ngina kentulu ya Sarkar. Hadin mengipas ya resolution, official resolution for house. Ladang ilira siapa Sarkar India. Bat ngingit scam ba hadin ke Christmas kumbala ular da menteri jok Sarkar kami. Union Minister Amit Shah, Master Amit Shah. Bat sakhat ini hadin ke Christmas. Bat hangtay ni hap nilai lang. Nakaliang jungi kung di cabinet minister nga baham ni dan lang bat ngin ngap ikai ka ba kerana resi bat ngin persnolu bangi la depas da resolution bro yang melih po house bagi kuat ka ayan bat ngin ngap hati ka singin galong kumno bat nakaliang ka NPP ru ka di ko apo ka jingalam jong Konrad sama ko mo Chief Minister badon borom jungi ba un keran lang hati ka singin ya kata tingin hapan ong yu bangi kuat bagi ke ILP kata ke bangi nakaliang parti ila simkara ka syongpat hagat apo ka Sarkar kami semua kumno drai ni nakaliang jungi ang pinginum syonghat ya kan jing demand juga ka ILP nakaliang parti bat nginda kentu ka Sarkar bagi trelang bangi mdei bangi syuang ba lapas siga resolution ladap no ya ni haban bugdin bangi haban yai ban pertakai nadang Islam no to lakut no Hagajuk kapor ba bantai dorling do ula ongru baka PDF kala dawaru ya ka Sarkar Jela bahkan Penteri Kamno Mardor ya ka Meghalaya Residents Safety and Security Act 2016 kat ba ke Jela kampat yo ya ka Inner Line Permit. Baka ni ke MRSSA kemudian apa ulang 4 soy do kita ordinance no 4 soy. Tenri kan ka original MRSSA pakaladan lupa. Penteri Kamno syara katu kai. Ni sepai ang ni ang do baduna ang do batam ang do ba. Penteri Kam nomor pingi sutu syai ni bentar. Bangim dom ki ai ki banyadai ni pan. Nomor ka CA mata kelalong kadai ka ai. Dekai ban banyadai ni bentar. Ngim dom ni syu. Ka sik schedule kadai kam don promotion ai ban ong banyadai nong rum nong bi. Kadai na ta kadang asmo ba don kam ai kalong ban Penteri Kam nomor do. Ya kan ya MRSSA original act no original. Ya ordinance kata nginda kentu hi kata lagi dah kuat palat ba une ulat balam
Sushim di thamai. O study na urut buun asan no kanya ni. Entry except point dari issue belas lem. Kung mangi iling baki kot kubor ling baki ni kita iling baki itu belajar. Hagi ni kisnan ni belaleng no. But the point yang kani government kejungi mentaru. Kia keren yang di entry except point. Bangin Cina, bangin leabha, bangin long kum ki facilitation center ki babiang katang bandum haras ki bumi. Tenrai nasngopat kum hakani kapor ko pemerintah. Nasngobang idon kam ban pentri kam ni kani. Don kam ban api kita ki entry except point. Di ban pentri kam ban note. Namar beli yung OIP, abang ngila don ki department ki baper ki beri kami limba ke labor department, limba ke state government, limba ke home department. Ban pa ini ki barok ni don kam ban pentri kam syua. Dari ni apa dadap kita ban Cina ki lano betati. Kabang mla ikin ban no. Namar beli ke station ke demand mentah bangidon kam ban pentri kam no. Ubut yang ni ka ai. Nasngo kata ka di bodon kam ate. Mdi bangin ya delay la ni de bangin ya buri ila dia ni hantai dia kam long. Haka MRSSE la kadai ka kala keren syai we day but kinong room nong mi hadin bangi amen ni to bi ba within 24 hours don kamban register and don kamban ordinance handrai katai ka ag ba mensuapan kalong bangi ni aban check di bru dai nam dai kita the come entry exit point kanum long handrai mentapan idon kini ki machineries kini ki department ki bopen ibri ban khmi kata tikidai ban le badon kam Dadon kam ba ang menginda haban Cina ini ka bempadap tingi haban pentri kam no syua. Nai da apa kata ka facilitation center ka exit point bandan. Komentar ngi po na po bernihat ka tu infiltration gate ka. Dadon ya check i tang balong hadukan no ka klan ko. Ka government gadi ban pen klan ba wei pa kilat ini.